bakunzi ba Mwanandaki ku biganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira. Turakomeza dukurikirane na gauche à droite, ntago ari aha basigura gusa, nari hakurya hariya hakurya naho urabona ko ni ahantu hose ushoga yagize gute Wajia mumatanda mbele watamupiga. Pole sana kabisa. Ile ilikuwa nganda. Restaurant. Yeah. You know that yari restaurant. Ariko ibintu byose endelea na kazi yako. Restaurant koga n'ikanga. Barimo barareba uburyo nibura bakongera kwakira iki? Bakongera kwakira. Ariko ibintu byabaye Bihambwe urabona ko twaje n'ubundi muri territoire ya Masisi aho abaturage ubona ko bari gutiyura batewe n'umugezi wa Rushoga. Administrateur wa territoire yaje kureba n'ubundi yarari kumwe n'abaturage biba, ariko natwe nyine tukamubaza ate mwaramutse neza. Yego, namaze kuvuga ko turi muri Bihambwe. Niki cyabaye hangaha? Hano ni muri Bihambwe. Bihambwe harimo ibirometero bigera nko kuri 40 uturutse mu mujyi wa Goma, 40 gutyo 50. Haba habura gato ngo ugere mu Rubaya. Hari imigezi ibiri ihahurira. Hari umugezi wa Rushoga hakaba n'umugezi wa Mwumba. Bihurira hano hagati muri Bihambwe hafi ya centre. Imvura yibaye nyinshi, si ubwa mbere hano habaye ikibazo cy'imvura nyinshi, ugasanga umugezi usenyeye abaturage, umugezi wisha abaturage. Hari abaturage benshi bamaze gupfira aha ngaha mu myaka yagiye ishira, byarabaye. Ubu turimo turahangana nabyo, ariko biragoye kuko guhangana n'umugezi biragoye. N'imigezi ibiri kandi minini ihurira hano mu Bihambwe. Urabona iki gice cyose cy'aha ngaha cyose, iyo imvura iguye abantu basohoka muri aya mazu bakarara ruguru y'umuhanda, ahantu hitaruye hasa nk'aho ari agasozi. Hano rero ni ahantu hari insécurité ku kintu cyitwa imvura n'uyu mugezi. Yego, iyi mvura yasenyeye abaturage yaguye ryari? Imvura yatangiye kugwa ejo kare, yatangiye kugwa nko mu masaa 11 igeza nko mu masaa 3 z'ijoro. Yari nyinshi cyane yasenyeye bano baturage baha, ariko si hano gusa na za Ngungu nakiriye amakuru yaho, naho ni hagati y'imisozi n'imigezi myinshi ihurira muri centre ya Ngungu, naho nuko amazi azamuka akaba menshi, ugasanga ari mu gusenyera abaturage. Na Rubaya nuko hari n'umuturage wapfuye nawe atwawe n'ayo mazi. Ni ukuvuga ngo Rubaya umugezi wamutwaye. Ni imisozi ihurira, hakaba hari amarigori manini cyane amanura amazi menshi. Naho umuturage yagiye atwawe n'amazi. Rero ikibazo cy'imvura ni nyinshi, turi mu bihe by'imvura nyinshi cyane hano muri territoire ya Masisi. Ubu turi aha ngaha twasuye abaturage, turimo kureba ko bimeze. Abaturage ibintu byabo byatose, amamatera, ibicuruzwa, muri make ni ibibazo hano muri Bihambwe. Uyu mugezi ntago ari ubwa mbere, kuko twaganiriye n'abaturage batubwira ko atari ubwa mbere iki kibazo kiba, cyane urabona nk'aba bantu neza, umugezi ukora nk'ikilometero ukaza ukabasanga mu mazu. Nk'ubuyobozi aba bantu murabatekerereza iki? Bazaguma muri ubu buzima cyangwa hari ikindi muri kubategura, muri guteganya? Icyo ubuyobozi bwacu cyama cyacu cya Mventura cyarwaniye n'abaturage. Ubu ni ikibazo kireba ubuyobozi. Iyi ni raporo ngomba gushyikiriza guverineri wacu, nawe akamenya ukuntu afatanya n'ubundi buyobozi bw'icyama, tukamenya icyo twakorera abaturage, kuko ntabwo bikwiye ko twakwemera ko abaturage bacu bapfa kandi duhari. Ibyo byose hari igisubizo. Nganira n'abaturage bambwiye ngo FDLR basigaranye n'abazarendo ngo n'uyu mugezi. Hari umukecuru twavuganye ari kurira ngo twungutwe twagiye. Ibyo bavuze ni ukuri. Uko bagereranyije na FDLR n'abazarendo nuko ari abantu bazonze Bihambwe, ubu bakaba batagihari, ntabwo bahari, nta nubwo bazanagaruka. Uyu mugezi rero nicyo kibazo gisigaye aha.
ariko nacyo turaza kurwana nacyo kandi kiraza gukemuka. gira rero ubutumwa uhaba abaturage muri ibi bihe turimo by'imvura. Abaturage ndakomeza kubihanganisha ibibazo biri mu kubabaho, natwe turahari, urabona nahageze kubasura, si ubwa mbere nje kubasura, turi mu gushaka igisubizo, ariko mbabwira ngo igihe cyose imvura iguye, umuturage uryamye muri izi nzu ziri munsi y'umuhanda hafi ya Rushoga, ajya abyuka azamuke ruguru y'umuhanda, hari abaturage bandi bahatuye, bagende bamucumbikire. Hano hazaza hasigaramo abashinzwe umutekano bakurikirane amazu yabo hatagira ibyibwa mu byo baba basize, ariko kubw'umutekano w'abaturage, kubw'ubuzima bw'abaturage, imvura nibabona imvura ibaye imvura nyinshi bajye bavamo, kuko uyu mugezi ujya wuzura ukanuzura n'imvura yahise, basanga igihe imvura ihise nibwo umugezi usandaye aha hose muri iyi santere. Abantu bizeye ko imvura yahise, bakajya kubona bakabona amazi aruzuye. Hano hapfuye abantu benshi mu myaka yashize, ndabyibuka na 2017 na 17 na 18 na 19, hano abantu barapfuye cyane, hari abagiye amazi arabatembana barabura. Hano hirya hari hatuwe, hari amazu menshi, aha hose hari amazu, abantu barapfuye, barasenyewe, barahimuka. Rero hano hari risike yuko n'abandi bashobora gupfa baramutse batagize amakenga. Hano hari ikigo cy'ishuri, iri shuri ryo ryigaho abana benshi, ryo murarivugaho iki? Birababaje kubona abana bacu batarimo kwiga kubera umugezi. Ubwo ni ibintu tugomba gukora vuba vuba, tukareba ukuntu twimura ikigo cy'amashuri, kuko kiri mu mugezi, cyo kiri mu mugezi hagati. Umugezi wamaze kuhagera, birasaba yuko tukimura tugashaka ahandi kijya. Urakoze. Turabikurikirana. Urakoze. Ngibyo rero nguko uko abaturage bari guhangana n'iki cyorezo n'uyu mugezi wa Rushoga, bari mu cyo bita Sarongo, kugira ngo barebe uburyo barwanya iki cyorezo cy'uyu mugezi wa Rushoga. Kuraje muri Sarongo, ni ukuvuga ngo mwahisemo kuza guhangana n'iyi Rushoga, uyu muri guca mu muferege. Kuraje kugira murebe ko bwacya kabiri ibintu byose mu mabotike byagiye. Nyuma ya administrateri wa teritwari ya Masisi, urabona ko cyorezo nyine gihari n'uyu mugezi, ibintu byagiye. Iyi niyo bita Rushoga nyine, niho utinyira umugezi nk'uyu nguyu, amabotike nk'ayo ngayo, urabona ko ibintu byaharibitse. Yes, ngiyo rero abaturage muri Sarongo, ibintu byose byangiritse ahangaha muri teritwari ya Masisi. Ahangaha rero tukaba turi Bihambwe, ibintu byose babisohoye nyuma y'uko umugezi bita Rushoga administrateri. Maramutse? Yego mzee. Komera cyane. Namwe amazi yageze mu nzu. Hari ibyangiritse? Byinshi. Amagaro n'ibyungu byose byagiye. Hano rero mujye mwitonda, imvura n'ivu.
mukaryana amaze kuzamutwara Jornalista, utafika na kumasomo somo hiko